ni umunsi wa kane w'urugamba muri Ukraine. Nangira gutegura iki kiganiro mu rukerera rwo ku cyumweru, nahise nkubitana n'inkuru yuko igihugu cya Lithuania kimaze kohereza ibikoresho by'intambara muri Ukraine nk'ubufasha kibageneye. Biravugwa yuko hari ibindi bihugu byo muri otan nabyo bigomba kohereza ibikoresho by'intambara muri iki gihugu mu masaha ari imbere. Ku munsi wa kane w'intambara harabarurwa abantu barenga 150 bamaze guhunga bava muri Ukraine bambuka bajya mu gihugu baturanye cya Polonye. Ibisasu biremereye byo bikomeje guterwa mu migi itandukanye ya Ukraine, ariko ibyinshi birimo birasukwa mu murwa mukuru wa Kiev ari nawo uri mu butegetsi. Hasakaye amafoto y'abanya-Ukraine benshi bicaye mu byumba by'amashuri n'amasare manini y'inama basa n'abafite imizigo nk'abashaka guhunga. Ariko ubutegetsi bwa Ukraine ntabwo bworoheje mu by'ukuri inzira zo guhunga ku muturage wese ubishaka. Impamvu y'ibi ngibi nuko perezida w'iki gihugu aherutse gutangaza yuko umuntu wese ufite imbaraga, yaba umugore cyangwa se umugabo, guhera ku myaka 18 kugera kuri 60 atemerewe guhunga, ahubwo yuko agomba kuza kwibaruza agahabwa imbunda ngo ni mu rwego rwo kurwana ku gihugu cyabo. Ibi ngibi rero byanabaye nk'icyaha ubutegetsi bw'Uburusiya bwatangiye gushinja ubutegetsi bwa Ukraine. Minisitiri w'ingabo mu Burusiya Sergei Shoigu yavuze yuko Ukraine irimo ikora ibyaha byo kunyanyagiza intwaro mu basivili. Aheraho anamagana iby'ibisasu ngo byarashwe mu mujyi wa Kiev, avuga yuko nta ngabo z'Uburusiya zabiharashe, ahubwo ko ibyo bisasu ngo byarashwe n'abaturage ubwabo ba Ukraine, cyangwa se ingabo za Ukraine zikabirasa mu rwego rwo kuyobya uburari. Ubutegetsi bw'Uburusiya bushinja Ukraine gukomeza gukora ibikorwa by'ubushotoranyi mu burasirazuba bwa Ukraine ahagenzurwa n'inyeshyamba zifashwa n'Uburusiya. Ibi ni ibice twavuze ubu ngubu bisigaye byigenga byitwa Repubulika zigenga. Ku Burusiya uko ngo n'ugushotorana kudashobora kwihanganirwa, ngo ni nayo mpamvu bahagurukije urebye imbaraga zabo bajya kurwana na Ukraine. Hagati aho hari ikinyamakuru cyo mu Burusiya cyitwa The Moscow Times muri ijoro rishyira ku munsi wo ku cyumweru cyanditse ko perezida w'Uburusiya yasabye yuko ingabo ze zakongera imbaraga n'umuvuduko zigana ku gufata umurwa mukuru Kiev urimo n'ubutegetsi bakawufata bihuse. Kuri Putin ngo asanga urugamba rutarimo rwihuta nk'uko yabitekerezaga, ati nkeneye raporo yihuta igaragaza ukuntu umuvuduko wanyu umeze. Ibi ngibi ngo yabisabye nyuma yo kubona yuko kugera ku munsi wa kane w'urugamba ingabo z'Uburusiya zatangiye gusubizwa inyuma n'ingabo za Ukraine. Abasirikare ba Ukraine ngo babaye nk'abatungurwa n'igitero cyo ku munsi wacyo wa mbere, ariko ngo ku munsi wa kabiri n'iminsi yakurikiyeho ingabo za leta zarisuganyije zitangira gusubiza inyuma ibitero by'Uburusiya. Gusubiza inyuma ibi bitero ngo byanatunguye cyane ingabo z'Uburusiya zari zamaze kugera mu murwa mukuru Kiev, zivuga ko igisigaye gusa ari ugutangira kugenzura umurwa mukuru zigahirika ubutegetsi. Umuryango w'abibumbye uvuga yuko bamaze kubarura abantu bagera kuri 64 bamaze kwicwa n'ibisasu Uburusiya bugomeza kujugunya mu kirere cya Kiev, naho abantu 240 bamaze gukomeretswa n'ibi bisasu. Abangaba ariko ngo n'abasivili gusa, kubera yuko abasirikare imibare yabo itaratangazwa, uretse ko n'aba basivili nabwo ngo bitekerezwa yuko imibare ishobora kwiyongera kubera inyubako zirimo zituritswa kandi zishobora kuba zirimo abantu. Gusa ku ruhande rw'Uburusiya bwo no ku munsi wa mbere bwahise butakaza abasirikare benshi. Bivuga yuko umunsi wa mbere wonyine w'igitero cya mbere abasirikare b'Uburusiya bahaguye ari 50. Ku ruhande rwa Ukraine byavugaga yuko hari abasirikare 150 bafashwe matekwa bamanika amaboko, basanzwe ku burinzi bw'ikigo gitunganya ingufu za nucleaire cya Chernobyl Nuclear Power Plant. Kuri uyu munsi wa kane w'urugamba havuzwe cyane kwangirika kw'ibikorwa remezo. Byavuzwe yuko ingabo z'Uburusiya zamaze guturitsa rumwe mu mpombo nini cyane zigemura gaze mu mujyi wa Kharkiv, n'umujyi uri mu majyaruguru y'Uburasirazuba. Byatangajwe n'ikigo cya leta cya Ukraine gisanzwe gitangaza amakuru yihariye ya leta. Hari video yatangajwe ku rubuga rwa Telegram yagaragaje ibyotsi bizamuka mu kirere n'umuriro mwinshi mu gihe uru ruhombo rutwara gaze rwari rumaze guturitswa. Iyi video yagaragaje guturika k'uru ruhombo gukurikirwa no kwiruka ndetse no guhunga kw'abaturage batuye aho hafi bakwiye imishwaro. Ukraine niyo inyuzwamo impombo nyinshi za gaze iva mu Burusiya yambuka ijya gucuruzwa mu Burayi. Izi mpombo zambutswa zijyanwa mu Burayi nta na rumwe rurangirika cyangwa ngo rugire ikibazo,
uretse gusa urunguru rugaburira umujyi wa Kharkiv mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Ukraine. Ahangaha muri Kharkiv hanarashwe inyubako y'umuturirwa ariko ntiyasenyuka burundu. Abantu 9 muri iyi nyubako byavuzwe yuko bakomeretse, naho umugore umwe muri iyi nyubako ahasiga ubuzima. Hari ibindi bisasu nanone byarashwe ku bindi bikorwa remezo bikomeye. Ibyo ni ibigega bibiri by'ibikomoka kuri petrole byahawe inkongi n'ibisasu by'Uburusiya mu majyepfo y'umujyi wa Kiev, ni hafi y'umujyi wa Vasilkiv, nko mu birometero 30 uvuye neza mu majyepfo ya Kiev. Akangaka ni akarere gasanzwe karimo n'ubundi ibigega byinshi by'ibikomoka kuri petroli, ariko kari mu bice bya Ukraine byibasiwe cyane n'ibi bitero bya misile z'Uburusiya. Abagenzuye video yagaragayemo uku guturika kw'ibigega bemeje yuko neza guturika kwabyo kwabereye hafi y'ibirindiro bya gisirikare birwanira mu kirere bya Ukraine. Ngo birashoboka yuko umwanzi ari byo yashakaga guturitsa, cyangwa se agashaka guturitsa ibirindiro bya gisirikare n'ubundi, ariko akoresheje umuriro ugurumana cyane w'ibikomoka kuri petroli. Ku ruhande rw'ingabo za Ukraine, uretse umunsi wa mbere w'urugamba, indi minsi ngo habaye kwihagararaho gukomeye cyane kandi gutunguranye. Urugamba ngo ntabwo rukiri kugenda uko abantu babitekerezaga yuko ruzihuta. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ukomeje kubyamamariramo cyane kubera gutangaza yuko agomba kwihagararaho, kabone nubwo afite ubumenyi buke cyangwa se bwa ntabwo ahubwo mu bya gisirikare, ngo nibura yabashije gutera umwete ingabo ze zifata za pozisiyo zikwiye, bashobora kwirwanaho basubiza inyuma ibitero by'ingabo z'Uburusiya zirwanira ku butaka. Ukraine ivuga yuko igiteye impungenge kugeza ubu ngubu ari ibisasu birimo byoherezwa n'Uburusiya binyujijwe mu kirere, naho urugamba rwo ku butaka ngo barimo bararugenzura nabo. Kugera ubu ngubu hari abantu batumva uburyo Ukraine yahangana n'Uburusiya. Kumva ibihugu byombi bishobora guhangana ku rugamba nubwo byaba umunsi umwe gusa, hari ababifata nk'umwana w'igitambambuga kirimo gishaka gusohora se mu nzu, cyangwa se nanone ya ntambara ya Dawidi na Goliath. Gusa nanone ahangaha ndakwibutsa yuko muri uru rugamba nta ntwaro kirimbuzi n'imwe yari yakoreshwa, nta n'ibisasu by'umara biratangira guterwa. Igereranya ritoya ngiye gukora ubwaryo ntabwo risobanuye yuko Ukraine igomba gutsindwa intambara, ariko naryo rifite ikintu rivuze mu gihe intambara yamara igihe kirekire kuruta icyari cyateganyijwe. Reka ngowe nk'urugero, Ukraine yo ikoresha miliyari 4.7 by'amadolari y'Amerika nk'ingengo y'imari ishyirwa mu gisirikare. Uburusiya bukoresha inshuro 10 z'ingengo y'imari, kubera yuko bukoresha miliyari 45.8 by'amadolari y'Amerika. Iyi mibare ni yavuba cyane muri raporo yiswe Military Balance yakozwe na International Institute for Strategic Studies. Tuvuge kuri manpower, abakozi cyangwa se abasirikare ubwabo. Uburusiya burwanisha abasirikare barenga miliyoni 1 bari ku rugamba, ikagira inkera gutabara zirenga miliyoni 2 nazo ziteguye kurasana. Ukraine yo ikoresha abasirikare 280 gusa n'inkera gutabara zitarenga 125. Nuko bakuba hafi inshuro 6. Uburusiya bufite ingabo zirenga 165 zirwanira mu kirere, zitoje aka kazi neza, mu gihe Ukraine yo ifite 35 gusa. Hari abandi basirikare b'Uburusiya barwanira mu kirere barenga 35 bo baba hanze y'Uburusiya, n'ubundi abenshi bari muri Ukraine cyangwa barayizengurutse. Uburusiya bufite ibifaru by'intambara 15857, ariko Ukraine yo ifite ibifaru 3300 gusa, no gukuba inshuro 5. Ku bijyanye n'indege z'intambara, Uburusiya bukubye inshuro 10 Ukraine. Ku byato binini birwanira mu mazi, Uburusiya nabwo bukubye Ukraine inshuro 6. Naho ibyato bicubira munsi y'amazi cyangwa se amasubmarine nayo y'intambara, Uburusiya bufite ibyato 49, Ukraine nta na bumwe. Gusa ku bijyanye n'urugamba nanone, abanya-Ukraine ngo bazwiho kurwana cyane n'umutima usa naho ari ukwiyahura mu ntambara kurusha Abarusiya. Ariko ibingibi byo ntabwo babona uburyo babigereranya mu mibare yumvikana. Iri rero ni igereranya rito cyane, rito rwose, nakoze ngendeye ku mibare yavuba ahangaha y'icyegeranyo cyakozwe na The International Institute for Strategic Studies gikusanya imibare y'intwaro n'ubushobozi bw'igisirikare mu bihugu. Ubu ngubu ikintu cyatangiye gukubita cyane Uburusiya gisa naho kibushegesha uretse urugamba gusa, ni ibihano by'ubukungu byatangiye gushyirwa mu bikorwa. Nk'urugero, mu masaha ya mu gitondo
ikigo cya Swift ni the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, ni ikigo mpuzamahanga gihuza amabanki yose ku isi, kikoroshya uburyo bwo guhererekanya amafaranga no gukora ubucuruzi hagati y'amabanki menshi ku isi cyangwa yose ahubwo. Iki kigo rero cya Swift cyamaze kumenyesha Uburusiya yuko cyakuyeho uburyo bwo guhererekanya amafaranga hagati y'Uburusiya n'ibihugu byo mu mahanga. Ibyo ngibyo birimo ibyo mu Burayi na Amerika. Uyu mwanzuro ugomba gukurikizwa n'ibihugu byose bigize ubumwe bw'Uburayi, kongeraho Ubwongereza, Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bihugu birasaba yuko abayobozi kandi bakomeye b'ibigo by'ubucuruzi by'Uburusiya cyangwa se bigize aho bihuriye n'Uburusiya bagomba gushyira igitutu kuri Perezida Putin agahagarika intambara. Mu gihe ibyo ngibyo bitabaye, ubu ngubu guhererekanya amafaranga hagati y'Uburusiya n'uburengerazuba bw'isi ntabwo bishoboka. Ni igihombo kitoroshye ku bucuruzi bw'Uburusiya, ku buryo bisa no guhagarika neza ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Ntabwo ari Uburusiya gusa bwafatiriwe ibihano n'abantu ku giti cyabwo bagize aho bahuriye n'Uburusiya. Tukiri kuri ingingo yo gufatira ibihano abacuruzi bakomeye n'amabanki yo mu Burusiya, mu Bwongereza abakurikira iby'umupira w'amaguru mwumvise yuko umuherwe Roman Abramovich yasabwe kwegura ku buyobozi bukuru bw'ikipe y'umupira w'amaguru ya Chelsea FC. Byabaye ngombwa yuko yasigira ubuyobozi bukuru bwa Chelsea Foundation. Uyu muherwe wo mu Rusiya Roman Abramovich bivugwa yuko ari inshuti y'akadasohoka ya Perezida Vladimir Putin, ndetse ngo imigambi y'ubucuruzi ya Roman Abramovich n'amafaranga atunze ngo bikoreshwa mu nyungu z'ubutegetsi bwite bya Perezida Putin. Uyu Roman Abramovich yabaye yeguye mu ikipe ya Chelsea nyuma y'impaka za ngo turwane zabereye mu nteko ishinga amategeko y'Ubwongereza. Abadepite basaze basizoye basaba yuko umuntu ukorana na Perezida Putin adakwiye na gatoya kuyobora ikipe ya rubanda mu Bwongereza. Ntabwo ari uyu gusa, hari n'abandi bahirwe benshi ku isi b'Abarusiya bafite imitahe n'imitungo mu Bwongereza, mu Burayi no muri Amerika, ngo bagomba kweguzwa cyangwa se bakavana business zabo muri ibyo bihugu cyangwa se zigafatirwa. Ikigo cya Facebook gifite na Instagram cyavuze yuko ibi bigo byombi bitongera guhitisha amakuru yose atunganywa n'Uburusiya cyangwa n'abantu bo mu Burusiya cyangwa se atunganywa n'ibigo by'itangazamakuru mu Burusiya, ndetse ngo bagiye guhita bakuraho burundu uburyo bwo kwishyura ibihangano cyangwa content inyuzwa kuri izi mbuga nkoranyambaga. Google nayo irimo gukora ibishoboka byose kugira ngo ihagarike imikoranire n'iki gihugu. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi nawe ushobora kuza gutangaza ibindi bihano bikarishye mu masaha aza kuza. Gusa Perezida wa Ukraine Zelensky we asanga ibihano nubwo byaba bikarishye bwose uko byakariha kose ngo bidahagije. Aracyavuga yuko amahanga yamutereranye akamusigira urugamba, by'umwihariko aratunga urutoki otan. Muri iki gihugu abantu benshi barimo barahunga. Abarenga 150 babaruwe neza bo binjiye muri Polonye baciye ku mupaka. Ibihugu bituranye na Ukraine byavuze yuko imipaka ifunguye kandi byiteguye kwakira impunzi. Imbere muri Ukraine harabarurwa abantu barenga 850 bamaze kuva mu byabo. Gusa ngo intambara ikomeje gutya, hari abandi baturage babarwa muri miliyoni 4 biteguye guhunga. Ubwo binameze gutya kandi ubuzima bw'abaturage ba Kiev by'umwihariko bwarushijeho kuba bubi cyane. Ibiribwa bimwe byazamuye ibiciro ku buryo budasanzwe, ibindi byanabuze ku masoko. Kiev, umurwa mukuru w'ubwiza butangaje ubundi abantu benshi batangariraga mu Burayi, ubu ngubu watangiye kunyaruka umuriro ugahagarara. Kubura kw'amashanyarazi muri Kiev ni ikimenyetso cy'uko umujyi utakigenzurwa na ba nyirawo neza, kubera yuko ubundi kubura kw'amashanyarazi ahangaha ni nka sakirirego.